Kamaudam Youth Cultural and Sport Club kala penlong yaka knockout football tournament haka khatsau tarik naiwing arhajar arpusan. Balawan ban pli pat ba adu ukongsan ba blas dekhar ubade usamla rangba uba Tremon Sngobha haka jing senran lang usamla penkrau makri Presiden HNYF Western Zone kum usembut kongsan usamla rangba ba Running Well Singkli utemen basan PP Rani temen basan J Patho temen basan I Deya bat kiwe kiri rangba jong kathan. Nakaliang ukongsan ula ai kajingero eka Maudam Youth Cultural and Sport Club kabalongkum kanuksa nagbenta kiwe pat kisamla ban kentiu yegi kamelekai bat ru ban light na kijing mlien ki basniu. Kamaudam Youth Cultural and Sport Club kala ai kajing kublei bakerpang lengba u presiden samla Garden Star Rani ya ukongsan bat sembut kongsan bagi long ki balak loy ban wan ban shimbenta bat ai mensim mika klub bat ban kentiu yaki kami lekai hakasnong Maudam semua yang mulai agaba kumka ikut semula juga semua Maudam ini iyo organize ya kaneka football tournament bagi kita ada ban Christmas bagi juga manusia nimla dan berbawa ini ki nukte masalah malang ini ki orang nak boleh kubur ini pun kamu ki masalah boleh sebut pak dengan kan kopi akan ada janmet kubur juga ada silang kejungi imat kan yang dari kajian penlak kejung numpuk nung tahu betul kau yang ni ada silang kejungi dia kan saja ni yo pada kan macam ya kita pun kita TV don kebentar kebanyakan los yang lagi cepat. Harga beda bagi iman salang. Bagi misal kita tahu kita don segi bentar kita kendong jom kenyaka jelang bijungi. Entah tempat wajah ibu boleh dan saya bah running mau kumwe lagi. Untuk masuk pagi kalau wei ke sabar bah kadang katai bijungi. Yulong balak kuloi. Jangan haki por barok penyedon bantah untuk kini ki program. Entai bang boy itu pot i judon hak fokus nang jungi. Ya ka tim di jungi ka sen di jungi. Bade langwa jungi bela berwarna senyang hapo jo kaneka Maudam UP School. Mengiklem yo jingaram pun sedam naki trak sorkar rengis yang kemane balamba wat ki NGO ru kidon kebenta benar senyang HBD pakai tenat dengan pulih putih pulih subun kepada jong primo boy entai kiwe kiri orang bah kiberon ini kepon oban yang sampai fi baru jo kejing idon mata ke jong pi kan aye kajing singai ini kesengi aka benta kaneka sen keban kom jong kaneka jing kai football kan kesi ina kaliang juga ngasih bangkit bok yang pi kin kai nga kenturu ko pin yele kai ba i gela ka jong ka sap ka talent ke jong pi saya kai ke bop hatam Muhammad ai nu play try kan raj ni kumbala karen mai thang lai be ni ki rongwa e belum temen basan hagari ka shnong Maudam sutana ban snu kata Maudam mudah bang inang ni ban punrit ban pundam dan ke jingong buang bang au breu bas ngauret kadon kanong bat ke jimitiu kabana slender bat hajwa ke jing sarong bang kawan ke jing job ina kaliang ke jonga kan pahawi ke jing ai kublei ya kan ke shnong Maudam nang ta ki don angi temen basan don angi ki rongba ki penya je ke shnong ka chau khamtam e ke bala penya je ke ni ke jing le kai ha ke ni ke singi ha ke ni ke janme ande ka opening ka bangin play ke ni ka jing le kai football bat ngai play ki player ki bulan hamne hinyale apa hinyale kat ke bala hala ka but hala jong I bor jong pi namdo le ka jinga kentho ka jinga mara ka game kadon ka jingram kadon ka jingjok ding ai play ru presiden jong ka HNYF Western kadon ka bani haga ni ka program play number 2 ya ka sen HNYF boro away
ngay sekarang kecing don jangka action way of Niru kanong kecing terku namanta kari kecai benriu namanta kuat usam namanta uduk usuk namanta ukup siliang namanta kecing jinjar kecing kapan inong sok jong tadi western ia kendu ngay sekarang nak kepok kerja mereka sengaja cenayam makan lala baru penyak cepat cepat Malaysia pun, Malaysia janggo, nak khot semua bahaya, haganiga senang kejampi, mountain, bangingit skam, bangingit lelang, nangdi sakmat, halai bor ibuit, ibu try boleh waingi, ngini kesang, lagi dega dulu kata, ngini lelang, Malaysia pun, Malaysia janggo, boleh kerja.